O caso, que nos seguimos percorrendo Galicia, é certo que temos os compañeros os despregados, pois prácticamente, se non me equivoco, nas 4 provincias temos alguén. Sí? ¡Qué maravilla! Era ni polo que vimos antes nas termas, verdad, que nos deu envexa, que estaba aí en Outariz, en Ourense. Ahora foi a outro lugar moi senlleiro, moi recoñecido. Sí, parece que ser que lle entrou a fame. Dani. Pois sí, compañeiros, tedes toda a razón do mundo. Despois dunha boa tarde pasada por auga nas termas de Outariz, chega o momento de enchelo bandullo. E que mellor que facelo nun dos locais máis emblemáticos de aquí da cidade das Burgas, El Pepinillo. Mirade, quen me acompaña aquí, Andrés, o dono deste local, probablemente un dos locais máis antigos de Ourense. Contanos un pouquiño, Andrés. Hola, buenas tardes. Pues fue fundado el 13 de diciembre de 1946. Yo soy la tercera generación y llevo 19 años regentándolo. Lo dice rápido, Cantos anos, pero cando abriu? En que ano foi? No, 1946. 1946, ollo, 7 décadas pasou, leva aberto, non? Mais ou menos. 80 años este ano. Facedes 80 anos este ano, ben. Unha das vosas especialidades é bocata con pepinillos. Sí. Pregunta, cantos kilos de pepinillos vendedes o ano? Pues sobre 700 kilos de pepinillos. 700 kilos de pepinillos. E contádeme un pouco, contame ti, como foi que comezachedes a meter o pepinillo nos bocadillos? Bueno, antiguamente el bar cuando se abrió era más bodegón, se vendía más vino a granel. Chamábase tamén el pepinillo? No, se llamaba o Lourel. Ah, vale. Porque antiguamente cuando se cambiaba de añada el vino, se ponía una hoja de laurel en la puerta y entonces la gente sabía que era una añada nueva. Y a raíz de ahí se empezó a meter el encurtido y la gente se empezó a hacer bocadillos y la gente lo empezó a meter en el bocadillo. E quedou o nome. Correcto. Quedou o nome El Pepinillo. Eu son moi fan dos pepinillos e vexo que temos aquí un cliente a min. Claro, é normal que te digas que aquí é todo maravilloso, pero os clientes, a ver que din os clientes. Que tal, compañeiro? Boas tardes. De nome? Manuel. Manuel, cliente habitual, vostede aquí. Sí, podes decir que sí. Sí, a ver, ti que viñeches probar, porque eu vin que levo aquí un ratiño, que antes había un plato aquí que agora xa non está porque está aquí dentro desta barriga. Que comiches? Eu panceta queixo. É o teu favorito? Ves casi a diario polo bocadillo? Sí, podes decir que sí. Sí. Bueno, pois nada, se tan ben o venden, supoño que é o momento de que eu tamén pape un pouquiño de bocata. Mira, temos aquí un feito. Mira, este que leva, compañeiro. Panceta con queso y pepinillo. Panceta con queixo e pepinillo. Pon aí, porque xa o dixen. Cansadiño estou das termas e agora que mellor que papar este bocata. De 10, espectacular. Lucía, Cristian, como vos digo sempre, continuade vos o traballiño que eu quedo aquí comendo. Tío, hoxe estás a darnos envexa todo o tempo, Non sei Parece de que que a vas. Dani Polo mandaron de vacacións. Bueno, disfruta, que ademais pues, o pepinillo é un clásico en Ourense. Creo que escolleu ben, porque o de panceta está boísimo. Ah, sí? Sí. Que pasareu por aí? Está moi bo, está moi bo. A ver, nós non nos podemos queixar, tampouco estamos coñecendo xente moi interesante, non? Sí, ademais, mira, imos aproveitar para falar de vacacións.